Ulat kejelau Pagu Johan haba ajingkran pok yang dorbar ulapan pau bagi sorkar jela ke leplet jingmut ban penklan yang kejing syakri ka kot kakia ka puli putih ban kentiu ka kamai kaji ban kentiu ya ka kam sengkam lajong ban kentiu ka rep karyang ka rep so rep sentiu ka kam ridok ka ka kam rijingri bat ke sorkar ka lele ban kentiu ru ya ka yok ka kot bat ki kam penroy habrok kiliang. Ulat ulaong bak kesorkar kelap penterekam ya ke fokus bat ke fokus plus bat kesorkar ke doni kejing temu ban peniar syok-syok ikene ke program syaki pralak teli kilong yeng hasor bat hanong kendong hapo kasan senem banwan. Ulat penting bak kesorkar keladap peliru ya ke cancer wing jong ke civil hospital Chelong hau nok prak ke senem arhajar arpuar namar kejing bun pelat jikinong pang ke bayo kejing pang bampong. Nalor kaniu la keren ru ha ka bedai ba kejing kiau ka tulap jongin kai ad hoc ban chimkia ha ka ban penbiang testai ka tulap jongin kai SSA ban penbiang ya ko umbam umdi lengba ka jal jivan mission ya kejing dan kam ban penmi bon ya ka boarding elektrik ban weng ya kejing khap ngya ka sor bat kiwe kimat. Ulat ulaong ru ba kejela ka dan hapdeng kejing syongsuk syongsan bat kesorkar kalakut jingmut ru ban penbet no ya kejing ka japut sakin reu teli kejaka barangsa bat ka asam. Bar ulaong ru bak HNLC kam syam labuk kendon na kebentar kejing keren esok. Bat kesorkar jela kakut jingmut bak kene kejing keren esok kariban poino syakabakut. आगे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को द्वारा कार्यान्वित की जा रही नीतियों कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा। राज्य के विकास के नागरिकों को बचाव सुरक्षा फांद की आवश्यक है। पिछले बरसों के दौरान राज्य में ओवरऑल कानून व्यवस्था फांदपूर्ण रही। मुकरोह कांड के मामले में जांच के लिए राज्य सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। सरकार सभी पीड़ितों और उनके परिवार के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इलाकों के हमारे नागरिकों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए बॉर्डर आउट पोस्ट नोटिफाइड की गई है। एक ऐतिहासिक विकास क्रम में HNLC ने भारतीय संविधान के दायरे में बिना शर्त सरकार से बातचीत किए अपनी इच्छा प्रकट की है और इस संबंध में शांति वार्ता शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार के Hagane kesini sedang jaga dorbar mang tengka ulam pang ke yang dorbar tauan ulapan benar ba Timothy di syara ula job sok ya ki election sembut lampang. Hadin ba amsyam ladan kino kidkot ke bana ai rank hagane ki election. Bat hagane kesini kidkot jaga dorbar kle syem bentaru hagaban ai jingkren ban ken mau buram ya kinong tauan ki barem ki balaklat no. Election to the office of Deputy Speaker. I would like to inform the House that one nomination has been received by the Commissioner and Secretary. The name of Sri Timothy D. Sira, MLA, has been proposed by Sri Marquis N. Marak, Sri Sengcham N. Sangma, and Sri Lakmin Mui, and seconded by Sri Rakham A. Sangma, Sri Ian Botham K. Sangma, and Sri Matthew Beyonstar Kurba. After scrutiny, the nomination paper of Sri Timothy D. Sira is found to be valid and as required under Rule 7.2 of the Rules and Procedure and Conduct of Business. Since only one nomination paper has been received and found to be valid, I hereby declare Sri Timothy D. Sira as having been elected as Deputy Speaker of the 11th Meghalaya Legislative Assembly. May I request the Chief Minister and Dr. Mukul Sangma to shake hands with the newly elected Deputy Speaker.